Kāti hae, te iwi toko maha ngā tāngata, koe whakapā atu ki te māngai i ngā take tōkeke o te rōpū tōranga pū Māori, arā kia rāhui kātene, ki te whakaputa ake i tō rātou riri, e pāna ki te pirihimana i mate nei i āia tetahi tama Māori no te tai tokerau, engari kāre ia i hāmenehia. Nā te mana tūaro take pirihimana te whakatau, kāore te pirihimana nei i hara, aha koa i te tuku pātuhi aia i te wā i tuki atu ai tōna waka pirihimana ki te tamara. It really says to me that there is one law for the police, one law for those who are in uniform and another law for other people. Somebody needs to stand up and take responsibility for this, and nobody is at this stage. The Police Complaints Authority decision saw that there were some things wrong. It didn't make any recommendations, but there still should have been a charge made and leave it up to the courts to make the decision. It should not have been made by the police themselves. I mate a Willie Wilson i te tukinga ōna e tētahi waka pirihimana i tēnei huarahi nei i te Wainganui pō i te tau 2001.